maka lahir tentang hal berat. Baiklah kita kita sudah les harus betul-betul tuh kita atau kayak susah. Tapi buat sih kita kontribusi. Saya pergi dari kontribusi besar. Buat sih kita lebih sesuai sesuatu. Saya kata kita bakal balik, kita bakal apa seterusnya kita punya saya kalau kayak diberikan dan susah. Dia berpikir dari kita kena kontribusi besar. Atau saya bos, saya dia. Jadi kita bos harus soalkan apa di harus soal kulit dosa. Hidup soal masa dosa. Ini kita kontribusi. Yang besar kita tahu. Juntos construímos uma pátria cada vez mais justa e inclusiva. Buat que se vai para se dar o dia contribuir a nação. Kita lagi kamu sebuah buat, sebuah ibu sebahasa saya kaya ini adalah masalah. Karena manusia pada bangun, tapi Tuhan itu sendiri. Buat itu harus kita hari ini indirectamente kita contribuir hari bersama. Tadi kahit buat ikon sementara. Kita queria paz, kita queria posso decidir. Jesus e a lei e a minha outra que contribuiu para hari bersama. Itu dalam video itu ketika mengusahakan kahit atau itu tahun itu hari bersama bersama dengan justa e inclusiva no brasileiro. Seja louvado Jesus Cristo. Kita rezamos Santo Jesus. Mau Alexia. E agora kita história de mari kasar kita leo para prova pelo kita namula aku buat armur konia jadi kita harapkan selesai buat balik masuk balik ke masalah di proses kita harus membuat Atuya yang mau temui dengan Mori Suing Moro
bebes, satu hari mau mulaan hanya familia muda yang ada di Korea Demi Malu muda Mahali kita harohan. Ibarat ang Yalor so ini kita boleh dikurangi yang reza dunia kira biasa bahkan ada semua dunia orang yang dia akan diharapkan oleh Yesus Kristus kalau dalam kita hamba Yesus bersatu. Bersihlah hamba atau orang itu mengenai bersih kamu itu harus ini. Dari kebuat begini, hari kami itu menangis, konsult kami bersemati juga ahok.
Sino ba magkano yung hindi? Nangyasal itabot, muna na kaya sinihin. Tama itabot, so'y amin po sa susalan. Huwag nga Jesus Cristo. Itawag ko mga mabalik ang mundo. Yes, ito sa mga. Maunga, buhay ko ini. Asali ninyo kamaraw. Ngayon ka na resa, ngayon kita na ikaw. Ngayon ang santo na ukong ang lahat dito ngayon ay alasi ko na pati. Kung sila yung mga ito, ngayon ang kanilang laos ay magsunod. Ikabuhat na mga sa kumulis o laos. Horik yung matawag na liyan ko na ito. May bilyo ba yung hukong? May halap ko yung kailas. Ikabuhat ang mga talang ikabuhat. Ikabuhat, buwan niya at lorong kagnaan ng muto. Wahia kami ang Kristo. O haray kami ang Espiritu at yung Kristo ay makono sa inyo haginay justisya ng kami. Kaya mo kung sa mga kaki kami, Holy Hanam. Haluli tayo sa gabi ang nangangalaman ng Spirit ng Espiritu. At sila at pinakmayan na sa Jesus Cristo, tutay si Noray. Iwakas sa mga sa kalabang. At umakarang sa siniteros mati. Walang hipaw, harik beso, sinipahan, kumas lang sila. Dahil, sino ba butubutuhan, mayroong isinilitan ini sa isang pamamagitan. Loremos ng kalang hutiya, may katakais mo na nagreso, o tinanilos ng sira deho. Simbaw tutuhin na ikan sa rang. Tarang aliyang sa puno ruhaya, may kalino, lokal mo siya pakat atas sa halo dili boli ng lutaan.
sabe que Paulo escreve para os outros. Também a receita, também bom segundo, absoluta e especial que vira aqui. Também a atenção humana. A pessoa de Cristo para estourar. Espírito Santo do livro e é ensino ao mundo. Naik dari baik dari negara negara. Kemarin dia berkaitan. Jadi bermutu pada papa yang berkuasa. Kami berbisnis yang usaha yang baik dari Tuhan. Lalu keadaan diisikan kemaskan menimbus gama rekia untuk hal terus pada sehon untuk orang yang dia jadi kita potong mereka tujuan Kristus menjadi mati dalam untuk Kristus iya Mesias hari masalah mulai kita sudah siap karena apa kita berbagi Mesias Você ontem eu busquei um momento na rua, se não se levar e da coisa na área do lado do apoiado para a graça. Atualmente eu faço e eu vou explorar. Vamos convite se eu ia para uma e acaba no São José. Por a maneira apóstolo santo do voto. Eu vou estudar também o mundo adorando pela vida de Jesus Cristo e da honra. Glória a Cristo, e a Cristo, vai estar no nome de como que Espírito Santo, aqui na glória toma, por ser toma na paz. E da tua trova mudai,
dia kesedebete yon, pangkal na iyan. Hindi magbibuat mo, de kaso musa na nagsuko, di ang hinangkan, hindi o hindi
Bye.